magingo inzu zishagamo komando ba M23 barazirashe zamaze kuvumburwa n'ihuriro rya Fardc. Izo nzu muraba ni ibivugwa ko zishwagamo abakomando bayoboye urugamba bama 23. Ni kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi kwigenekerezo rya 7 ntwarante 2026. Biravugwa ko bitagenze neza mu bice bitandukanye byagenzurwaga na mama 23 imushaki, aho bivugwa ko abakoroneri ndetse n'abandi bakomando bakomeye ba mama 23 bihishaga. Fardc yazindutse yarasa kuri ubu, biratangazwa kandi biranemezwa ko hashobora kuba hari bamwe bamaze kuba bava mu mubiri bijyanye na operasiyo zikomeye zikomeje kugenda zihabera. Tugiye kureba kandi ku kandi turebe uko byagenze, turebe uko operasiyo zihagaze ndetse n'icyo kugeza ubu undercover zivuga, aho umwe twavuganye yagize ati yewe birakaze kandi ntabwo byoroshye. Fardc iri gukoresha ubutasi bukomeye bakamenya aho abakomandazi bacu bari kurasa ubutitsa, drone ziteye ubwoba hari mushaki habereye. Ntabwo bisanzwe ariko bitandukanye nibi, kuko Laurence Kanyuka mu butumwa amaze kunyuza ku rubuga rwe rwa X, we ntabwo yemera ko aharashwe ari abasirikare, aravuga ko aharashwe hatuye abaturage. Mu butumwa yatanze mu rurimi rw'igifaransa, Laurence Kanyuka amaze kugaragaza ko ari abaturage bagiriwe nabi, agaragaza kandi ko ibingibi bitazihanganirwa, aho yagize ati ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 3 2026 mu gace ka Mushaki, ahantu hatari ku rugamba Mushaki n'ahandi, niho habereye ibisasu by'ubugizi bwa nabi byakozwe n'ubutegetsi bw'iterabwoba bw'Kinshasa, butera ibisasu bivuye mu ndege zitagira abapilote ku baturage b'abasivili. Ibi bitero ni iby'abunyamaswa, ibikorwa bigambiriye byica kandi bigatera ubwoba inzirakarengane mu maso ya buri wese. Mu gihe amaraso y'abasivili ba Kongo akomeje gutemba, abasanzwe babishyiraho uburenganzira bwa muntu, ndetse biragaragara ko ibi bigize icyaha cy'ubugome. Byongera kandi kugaragaza ingano y'uburyarya bwabo, ivangura n'igihe ibyaha byakozwe n'ubutegetsi bw'Kinshasa. Reka bivugwe neza, amaraso y'abaturage bacu b'inzirakarengane cyangwa ntabwo bizigera bicecekwa. Nuko yavuze, ariko bamwe baravuga ko ahahishaga abakomando ba mama 23. Ubundi ibi byose byatangiye gute mbere ko tuza kumva roko informa wacu atubwira ibyirambuye? Ndatangira nkubwira ko mu gitondo cya kare kuri wa gatandatu ku itariki ya 7 2026, amakuru twakiriye yaturukaga mu bice bya Minembwe na Mikenke muri teritwari ya Mwenga mu ntara Kivu y'Amajyepfo, yavugaga ko habaye imirwano ikaze naho hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bikaba bari bahanganye na mama 23 ndetse na MRDP. Bikaba rero ibi bihabanye cyane n'amasezerano ya CCLF yari yaremeranyijwe, aho rero bijya kuba bibi cyane mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ari ku isaha ya 11:15 mu gitondo nibwo ingabo za coalition ya Fardc zagabye ibitero by'indege ndetse na za terari mu duce twa Musaki no mu nkengero zaho. Amasasu yaguye mu bice bitandukanye bituwe n'abaturage, nk'uko Laurence Kanyuka bivuze. Bivugwa ko byasenya amazu y'abaturage. Mu byagaragaye byakoreshejwe harimo zamurutse alurudre aterari de compagnie, drone de attaque, nk'uko rero biri kugenda bivugwa. Nyuma y'isaha imwe gusa, ahagana ku isaha ya 10, amakuru avugaga ko izi ngabo zongeye gutangiza offensive terrestre mu gace ka Gakenke muri Minembwe. Ababibonye baravuga ko habaye échange de tir nourrice, aho impande zombi zakoresheje arme automatique, mitrailleuse à rudre, lance roquette, ndetse bikavugwa ko ibintu byakomeye mu gace ka Mikenke, aho bivugwa ko habaye confrontation directe hagati y'ingabo zishyigikiye Kinshasa n'imitwe irimo twirwanaho, ndetse n'abarwanyi bavuga ko bari ku rwego rwa Arme Revolutionnaire Congolaise. Ibi byose rero biragaragaza urugamba rukomeye kandi rudasanzwe. Nk'uko bigaragara ku ruhande rwa mama 23, baravuga ko drone mu ntara Kivu y'Amajyaruguru zisha abaturage 8, 12 barakomereka.
ibindi rero reka tubaze ko informo wacu Safari atubwira ibiri kugenda biba. Safari wiriwe neza? Mwiriwe. Safari, hari amashusho akomeje kugenda tamba ku mbuga ngurukana bumenyi agaragaza ibijyanye n'ibikorwa bya gisirikare bivuga ko byibasiye bikomeye ibice bigenzurwa na M23. Kugeza ubu bihagaze gute? Update zari nize kubiri kuba? Ni gahunda ikomeye n'ubundi ihuriro rya AFC bagiye bakora kandi binagaragaza buri wese, aho nakubwira ko iyo bakoze kino gitero n'ubundi kiba ari igitero gisa nkaho kiba gikenewe mu buryo bwose, ndetse kandi kigakorwa icyarimwe. Ni operasiyo ziba zarateguwe muri ubwo buryo nyine n'ubundi bigenda bigaragaza buri muntu uwo ari we wese, ndetse akaba atarwa ngo ni hano muri zone ya Minembwe gusa na Masisi byabaye. Ushaka kumva ko bitari buze koroha ndetse no mu bindi bice, kuko urabona yuko nyuma y'uko ihuriro rya AFC ryirukanye bidasubirwaho bamwe mu barwanyi bakoraso bahanganye ba Fardc muri ibi bice, urabona yuko n'ubundi nyuma y'uko batakaza ibice byose, ubundi ikintu gifasha iri huriro rya Fardc mu kurwanya ihuriro rya AFC mu buryo bwo gukoresha ikoranabuhanga ndetse n'idrone, kuko iyo badakoresheje drone iteka n'iteka baratsindwa. Akaba nayo mpamvu ubona yuko batangiye kugerageza izo drone, ariko ni si ikomeye cyane. Niyo kuba bagishaka buryo ki n'ubundi bareba buryo ki bahitanamo bamwe muri bano basirikare bakomeye babereye ama operation, kuko niyo off target. Niyo gahunda baba barimo, ni ntabwo ubuyobozi bari gukora, bitewe n'uko bino bice bya nubwo byari bisa nk'ibyabarinaniye. Bino bice byo muri Sud Kivu byabonanye kuko ihuriro rya AFC ryubatse ikoranabuhanga sibusiga, bikaba bibagora. Ubu bakabaye baragiye bamwe babahitana, akaba ariyo operasiyo ikomeye, kuko kwikubita babonye ko umuntu wari warabazengereje muri rwa rugamba bahise bamuhitana, Colonel Korode. Buriya niwe wasaga n'akomeye wari muri biriya bice. Biragaragara ko ibihuro bya AFC nta bayobozi bakomeye hano za Minembwe bakijyana kugira ngo imbere y'urugamba. Akaba niyo mpamvu wumva ko bakeneye kuba bahitana abasirikare bamwe bakomeye bo mu kuyobora urugamba, bitewe n'uko muri uku kuyobora urugamba bigaragara yuko abayobozi b'urugamba basa nk'aho baruzi neza, bivuga ko ari abakongo muri biriya bice. Akaba ariyo mpamvu bo imirwano isanzwe kurwana n'abasirikare basanzwe bo batakishaka, kuko bashaka ngo kubanza kwivugana abo ngabo babazengereje. Ibyo ni bimwe nagiye numva bamwe ku bayobozi bano b'amashyekeri baba bavuga ati nta bundi buryo twakoresha na bukeya uretse kuba twarera buryo ki twashakisha uburyo ki twica gitera kugira ngo dukomeze duhangane n'iri huriro, kandi n'ubundi abayobozi bagihari bagomba kuzongera bazongera kutugabanya amaoperasiyo. Ni nayo mpamvu rero ubona yuko bari gukoresha iri koranabuhanga n'amadrone kugira ngo bivugane umwanzi mu buryo bwaritanze, kandi nabwo buryo bari kubikora, kandi urabona ko ku ikubitiro byagiye bitanga umusaruro mu bice bigiye bitandukanye. Bwana Safari, ndagira ngo tubwire, nyuma y'uko uruhande rwa M23 bagaragaje ko Kinshasa iri kurasa mu baturage aha ngaha muri Masisi, hakurikiyeho iki? Magingo ikigaragara n'ubundi ntacyo, kuko ibi ngibi ni ibintu byari bisanzwe, bari aho ngaho bisanzwe, bigaragaza ko n'ubundi nta kintu biba biri bufashe abantu, nta kibiba kibikurikira, kuko yaba imiryango mpuzamahanga ibijyamo ngo ibyishyuremo, kuko akenshi na kenshi ihuriro rya AFC ryo riravuga, mu kuvuga byo ntibyumva nyine, kuko urumva ni umutwe w'iterabwoba. Ariko uzarebe iyo habaye nk'agashya ku
ari nka AFC yakoze agasha ni ibintu bihita bivugwa yaba mu miryango mpuzamahanga yaba iki ibintu birafakuza ukabona AFC zitobora ahubwo ubu icyo nakubwira cyo ni ukwiteza ubu bagiye guhita bazamukira muri ibitero bakoze abahita bavansa barebe uburyo ki basunika iri huriro rya AFC M23 twigane kuko nibwo buryo iri huriro rya FARDC basigaye bakora bwana munyamakuru. Mu yandi makuru y'ibiro bishinzwe itangazamakuru n'itumanaho n'ubuvugizi bwa Perezida wa Repubulika y'u Burundi byatangaje ko nyakubahwa Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 2026 yerekeje mu mujyi wa Arusha muri Tanzania nkuko bigaragara mu itangazo rigenewe abanyamakuru nomero 004/2026. Perezida Ndayishimiye yagiye muri Tanzania kwitabira inama isanzwe ya 25 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC. Iyo ni inama rero izahuza abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango kugira ngo baganire ku bibazo bitandukanye bireba akarere birimo ubufatanye mu bukungu, umutekano n'iterambere ry'ibihugu bigize uwo muryango. Perezida Ndayishimiye asanzwe ari perezida w'umuryango perezida w'u Burundi ndetse akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Union Africaine. Muri iki gihe azifatanya n'abandi bayobozi b'ibihugu byo mu karere mu biganiro bigamije guteza imbere ubufatanye n'ituze mu karere k'Uburasirazuba. Iri tangazo ryashyizweho umukono Igitega na Rosine Girene Gatoni, umuyobozi w'ibiro bishinzwe itangazamakuru n'umuvugizi wa Perezida wa Repubulika y'u Burundi. Bwana Safari, reka noneho twitse turebe mu yindi misozi ho bihagaze gute, izindi ati ho bimeze gute kuzutatubwiye. Gito navuga wenda tunyarukiye hano muri Masisi biragaragara ko ihuriro rya FARDC rikomeje kuba ryaravumbuye umuvuno ukomeye cyane wa AFC kuko ibi byose byiwe nyuma y'uko muri biriya bice bya Fardc uzi yuko ariho twakwita birindiro bikuru by'ihuriro rya AFC. Noneho ukabona ko nyuma y'uko bazanye materiyeri bavuga ko harimo amaradare nabwo ibitero byatangiye gukomera ndetse binagaragaza neza ko aka gace ka Mushaki ikarashwemo drone bwari uburyo bwo kugira ngo bivugane General Bakiri kuko niho yari ari kuko ino drone n'ubundi yarashe aho mu birindiro bisa nkaho biraramo bamwe mu bajenerali gusa. Uri kubyumva ko mu rwego rw'ubutasi rukomeye rw'ihuriro rya FARDC bakomeje kugenda bagaragaza urwego rw'ubutasi rw'ubu icyo kintu bakibabwiyeho ndetse urabona ko ari hafi neza ni hafi muri metero 20 ugana Sake kandi urabizi ko mu minsi yashize hari hatangiye kubukayo imirwano aho wabonaga ko basa nkaho ihuriro rya FARDC rishaka kuzenguruka bigahita byerekeza muri biriya bice. Urumva rero ni ikintu kigoye cyane kiri buze kiri gukorwa n'ihuriro rya FARDC. Nagiye ndivuga beshosha ihuriro rya AFC kwavansa urugamba ariko mu kwavansa urugamba basongamira ariko batabari bubashe gukontorora uduce bagiye bafata kuresista no kumanaginga uduce bafashe bitewe n'ubuke bw'abasirikare. Icyo kintu nicyo gikunze kuba ikibazo. Magingo rero ihuriro rya FARDC ryamaze gufata uwo mugambi. Ikindi kandi bubatse uburyo bukomeye cyane nta nubwo buri na kure. Abenshi bazi ko bari muri Kisangani, abenshi bazi ko bari heze, abenshi bazi ko bituruka hano ariko hari bassin militaire iri hariya bikare urumva ko byegeranye kugira ngo rero izi drone zahagurukira hano kuri bassin militaire ya Warikare zibashe kuba radar zibashe kuzikura kandi muri metero bikeya ntabwo byakoroha. Ni za drone ziri publique abenshi ntabwo bazazindi twazita nka mobile zikorwa. Urumva rero niko kantu ubona ihuriro rya FARDC ryakosoye kandi ubona yuko AFC nititonda abari butakaza ibice kandi batakaze namwe mu bari basirikare benshi bitewe n'ibyo koranabuhanga. Iri huriro rya FARDC barangaje imbere n'ababiligi n'abafaransa kandi bari muri izo operation ntabwo bibuze kuborohera abana munyago. Yego Safa, dukomeje n'andi makuru reka tuje kwarabana n'ububanyi n'amakungu. Yego
aho nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yongeye gutanga impuruza ku mikoranire ikomeje hagati ya Kinshasa n'umuhungu wa Habyarimana ndetse na FDL. Ubwo turagaruka n'ubundi tubwira ibiri kubera iricuru ibivugwa warikare ndetse no kuzindi axe naho twumva update za ni nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yongeye kugaragaza ko hari imikoranire ikomeje hagati ya guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'abarimo Jean-Luc Habyarimana usanzwe ari umuhungu wa Habyarimana Juvenal waroze perezida w'u Rwanda mu rwego rwo gushimangira ubufatanye n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Umukuru w'igihugu rero yabigarutseho mu ijambo yari yagejeje ku badiplomate bahagarara ibihugu n'imiryango mpuzamahanga itandukanye mu Rwanda nyuma yo kubakira mu musangiro. U Rwanda rumaze iminsi ruri ku gitutu cy'ibihugu birangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse zikomeje kugenda zifatira ibihano zirushinja guha ubufasha umutwe witwaje intwaro wa M23. Amerika kandi irushinja kunanirwa kubahiriza amasezerano ya Washington rwasinyanye na Kongo Kinshasa mu mwaka wa 2025. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko u Rwanda kimwe n'ibindi bihugu bifite uburenganzira bwo kurinda imipaka yarwo, gusa amahanga akaba akomeje kurusaba kwirengagiza ibibangamiye umutekano warwo. Umukuru w'igihugu agaruka ku makimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo yavuze ko atari mashya cyangwa ngo abagoye kuyasobanukirwa. Yavuze ko byabaye ngombwa ko amara imyaka myinshi kubera kwirengagizwa n'abafite ubuyobozi bwo gukora itandukaniro rinini mu kuyakemura. Perezida Paul Kagame yongeye kugaragaza ko impungenge z'umutekano u Rwanda rufite zishingiye ku umutwe wa FDLR n'ingengabitekerezo yawo mbi y'ubuhezanguni bukiriho. Yavuze ko igiteye impungenge kurusha ibindi ari uko FDLR ingengabitekerezo yayo ya jenoside bifite abayishyigikiye mu karere no hanze yako. Perezida Paul Kagame yashimangiye ko leta ya Kinshasa imaze iminsi ihubufasha uriya mutwe ndetse ko imaze igihe mu biganiro n'umuhungu wa Habyarimana n'abandi bantu batandukanye mu rwego rwo gushimangira imikoranire igamije guha imbaraga FDLR. Ati mu mpera y'imyaka y'1990 ibitero byambukiranye umupaka w'uyu mutwe witwaje intwaro witwara gisirikare byaturutse ku butaka bwa Kongo byatwaye ubuzima bw'abantu. Imbere mu Rwanda guverinoma ya Kongo yahaye FDLR ubufasha bwa politike nubwo amafaranga ininjiza uyu mutwe mu nzego z'igisirikare cyayo usigaye ukoramo nta nkomyi. Yunzemo ati bagabye ibitero ku Rwanda inshuro nyinshi, ibihugu bimwe biburira abaturage babyo nyuma umuhungu wahoze ari umuyobozi w'u Rwanda washoye iki gihugu muri jenoside n'abo bakoranaga byafi bamaze igihe basura Kinshasa mu rwego rwo gushimangira ubufatanye na FDLR kandi bakiriranwe yombi. Umukuru w'igihugu yavuze ko u Rwanda rwagaragaje iki kibazo inshuro nyinshi zishoboka, nyamara impamvu muzi z'amakimbirane zikirengagizwa ku bw'inyungu z'igihe gito. Yavuze ko u Rwanda kubera amateka rwanyuzemo rukeneye imipaka irinzwe, bashimangira ko ingamba z'ubwirinzi rwafashe nta kindi zigamije kitari ukurinda imipaka yarwo. Yasabye gukemura ibibazo mu burasirazuba bwa Kongo ko cyakemurwa ku mpande zifitanye ikibazo. Yakomeje yerekana ko u Rwanda rwiteguye gukuraho ingamba z'ubwirinzi igihe cyose Kongo yaba ishyize mu bikorwa inshingano zayo nk'uko biteganywa mu masezerano ibihugu byombi byashyiraho umukono i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa 12 2025. Mu kubisobanurira yagize ati u Rwanda rushaka amahoro, ariko dushaka amahoro arambye twubakiraho ahazaza hacu heza. Turashaka gusiga politike mbi inyuma yacu iteka. U Rwanda rwiteguye gukuraho ingamba zarwo z'ubwirinzi mu gihe leta ya Kongo yujuje inshingano zayo nk'uko iteganywa mu masezerano ya Washington. Yasobanuye kandi ko amasezerano areba impande eshatu zirimo u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ko kugira ngo ashyirwe mu bikorwa ari uko buri ruhande rukora inshingano zarwo. Ati kugira ngo impande eshatu muri uru rugendo hanyuma ugatekereza ko uruhande rumwe ari rwo rugomba kubahiriza inshingano zarwo,
ntabwo nzi ibyo twakabaye twitega muri ibyo. Aho niho usanga turi. Ayo masezerano ashyizwe mu bikorwa yaha impande zose umutekano ukenewe kandi ukwiye n'ubufatanye bw'ubukungu. Imwe mu ngingo ikubiye mu masezerano Washington nuko leta ya Kongo igomba gusenya umutwe wa FDLR, gusa nyuma y'amezi 8 asinywe uriya mutwe uracyakorana bya hafi n'ubutegetsi bw'Kinshasa. Ngayo nguko rero Safari ndagira ngo tugana ku musozo duhe update zindi wenda tutaba twibutse muri Nord Kivu dusozera amakuru yacu. Yes, hano muri Nord Kivu n'ubundi ni operation ziri gukorwa n'ubundi n'Abafaransa basa nk'abari kwiyumura nyuma y'imirwano ikomeye, aho bano basirikare ba AFC bakomeje kugenda abafata ibice muri bino bice bya za Warikare hano za Nida na za Kibua. Ubona yuko hari ikintu kigoye kandi kitari bworohere. Ihuriro rya Fardc ariko na AFC bitari buze gukora bitewe n'uburyo ki bose bari kwiganaho bikomeye kandi isakwisa yuko bitari buze koroha habe na gatoya. Hano za Warikare bari kwavansa, ariko ikintu kigomeye cyane nuko bari kwavansa batari kubasha kurizika n'ubundi uduce twese bamaze kugenda abafata bwana munyamakuru. Niyo update hano muri Nord Kivu n'ubundi sayinge. Yego Bwana Safari, reka dusoreze ngaha tugushimire cyane. Yego namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atusuye abarabana n'umutekano, politique, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere cyo ndasabone ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.